Geto ha so tono Christian ngwai ke pai kam ke lai nei ma di ke tinio fo chong William Carey ni missionary isor ni kotma sako na ni kotma no tinio chong sai knari nai tinio ke bo ke part 3 ha ke je jon to wo sebo video no ye tonero to mong ke part 1 part 2 phone ro thang ya nei me nai already aro khuising pa ye timo tong abo kotma no seknam chumong ke playlist nam yati motong no check out kennedy bo channel no ke no jo to no jo hani palma se moting ke no jo di se boding ke ma isoni kaut na main chike bo channel no skan subscribe ke tinedi ke pari chong William Carey ni kaut mano tinia chong uchi chong knale fina alfu o India hani tung bujuro Carey ni bo ye puila samong nang mo ke bini no khoni bo ye tong thai no si bung nu ste no klo ong ni ma nu no baralaha Carey bai bini nu khoni bo ye boding ha ta bai tumul tuimung ta o tong ye gote singya nai ba ri khe khokse ha are impo Carey prarthana ke ye ishor no ka thui ha Brouh no kaham khe na ye tungya nai mani bo ye Carey jati sele mononu ye bari li ungyo ha tanglai mayama akhe tre samajini tuimul hamya marono se arfu o India ha o ongye tong Brouh ro se jati subai jati ha se hinge dor mobai samajini tuimuma hinge Brouh khe onglai tong jati ha se rauno khe chanai rau bai samajini Brouh surau bai hase kheye tungyo jati saimai mo bai tanglai mai yamani mongwasi aboka si yau ye tungyo nai rau bai kangal rau akitre bing bai bulaye matungya Brouh no khe para bai mondri rau o hayau naima mthauyo zo toni buskang o Brouh no chamung bai tu khung lau khung rau no wang kheyau jatik suro ni buskang o sendel ma kaya ake sakau rau pho mahungya Brouh ke zo to hinsramo parani lama po mahingya Brouh ni khuar pukri rau opo tui makhauya bingni bla samung tangmuni dor mai pori rau ya lekha poma pore ya habai sompoti rau po bagra maung ya Carey nu ha bangma kangal machaya manung ya chanung kmam ye no raimper tongnai rau rikang chumkang kmam ye tongnai rau ake aboni saka tuikhu mo nang ye tongnai rau no bong nu ha mtai rau no khak sangrini hingye sau maimuni bara samong tang morau no wai ha bong ke ha Brouh sor ching nang ma bai wai si ye mdu bai sopre ye tungyau mono bong nu phi ha brui rau no msai rau no kasto kheyau muni loge o khachur khaye thang o khuising yau mono sati brui sarau bai brui hugra rau no boding khe sasti riyau mono nu ye Carey ni khapang o bet thake saye matung yau Brouh ro ni bo ye bini khapang kleye matung yau ha ake isoni hiamo bai Brouh no rom ni mchi yau ha himba Carey kaumaya omi bo ye Brouh bai kauma salai maya khoksu yau yago ake bong ram basu yau nai ha ki ha brahmin lekhak mai ha abo Dr. Thomas ni ding o Christo no khathuye phaine ha bai malai ha bong Carey no nangkhru ha kau tikhlaine ha ongye Kolkata o tongphaimuni puilam borsi o Carey bai tre missionary rau sauko therbai Brouh ni mission ni samung habana tuiye se
nailaiye tongu. Dr. Thomas ni keha pal khe bini rung phang kolnu o muruk naiha Brouh naiye tongi. Carey abo manager ni samung no ya chaulaye bini nukhung toye Midnapur o thanga. Carey kau waisa snongge khupor kam sakho samai phia. Bung abo jati sailaimo ba rikhe kraw omi Brouh abo kayano pusemo bai nukha 7 bochor khupor kaham sakho phipo keha daw pho khathui naima Brouh maya. Carey ya uhiya himba tre juda khe tayau naimano chungphia. Brouh ni imani kaubai khe isuni kauthai tharno riyau naimano. Carey ni samung tangkhumo. Carey kawaisa bai Bible tikhumo dain klau khe zora malaha. Carey abo bong manager omoni borsiduk ma okhe bong abo kawaisa smike ta tikhumo no puila naisnammo paiha. Arpuni somoy ono binim sala Peter hingyau naiha khiklo biaram mayauye thuitha. Bom sala thuimo bai ake tre ni bauye khapang wana maklaimo bai ke Dorothy msau ruta kru ye klaiha. Tre missionary raw abo missionary society bai ke huyau nai raupho Carey no nangkhru phaiha. Kolkata o phaiye abo East India company raukhe missionary raw no chayau ya umi. Brouh Danish raw ni colony Serampur ose borsi 1800 ole matong layu. Brouh Serampur o tungha hingsingkhe aro o joto missionary raw ni nukhung raw chaulaimo hingye nuktor khungha paiye laleha. Abo borsi paithakphu okhe abo mission ni samung ni ding o keha Krishnapal hingyau naiha no puila khathikta maileha. Krishnapal ke keha mistori hasi samung tangphu o bini kangkhong thama phelaye thangmi. Dr. Thomas abono kahama khe naiye hamri huiphimi isoni kaurono po bong saye knarimo. Bai Krishnapal ni kui mutui hyol khuye mkhao nangye matung yoha. Bung kha kaye no baptisma le laja are hingphono bungno lachi phnu yoha butu khe yoha nukhungni rukhlaye huyauye jati ni khlomni phatar o khuikhlaye tung yoha. Hima Brouh ni samungni mthaima trenu yau phia. Krishnapal ni khuri msayo ake mphayungsung Kristoni thing o khathiye phaimoni boye. Borsi 1801 oke college khusai a Fort William o je England ni juwai raw civil service porikha pass ongnai rawno India hani kaw phungyo naimani boye. Carey sahung chou se sai irawni msing o kawaisa phrong mai naile. Boding kese Carey no kawaisa phungyo naini boye professor layo ha. Bo Fort William o phungyo naima samungni riyau mose bungno abo Bible tikhu yau nimani samung torno nangkhru ha. Tre lekhak mai Brouh raw bai samung tanglaimo bai no. Carey India hani kaumung raw no maiye tha. Tre keha sai raw phose bungding ke mai Brouh le kroina. Bung boding khese India hani jati torni kaubai Bible tikhu nangha. Bung grammar boi raw ake dictionary raw no kawaisa Punjabi Telugu Marathi ake Sanskrit kau raw bai suyu ake Sanskrit kau bai pho Bible tikhlainau. Carey ni buskang o tre samung tor mase tongkhu abo Bible tikhu paimono print kheyau naima. Puila boi kol Carey siha abo mphangni boi kol
England ni India o tuibi yauk mo phalie tung yauk o hingye keha sai isor bai khapang ukti kari yauk ye abo bui kolno paiye kiri no khaksang sing reha kiri bethaso ke khaka yauk ha bung isono khaksang mo sasa ha ma hingke bung nang thau mo mani no khro ke ya pha iri yauk mi binipal William Ward bungke bui kol kanai ha England ni India o kiri no bui kol ni samung o nangkhru ni phaimi William Ward kawaisa no taif khe yaw nai bo ye khorthai no khoya yaw bai khe ye boding khe se kawaisa Bible ni samung rai saye thanga aboni khe Sanskrit Bible grammar bai dictionary boi rong bangma jatini kaumung rau bai ongye thanga kiha hi sai missionary rau abo marksman sung kiha boarding school khusa fiha arfuni sal rau olek bangma chrai harau lekha pora masnung yaye klai tongnai roni bo ye sal kyopya abo khru thamrau Carey William Ward ake Joshua marksman sungni mso ya phaimo ake Brouh ni khapang khari mo isoni samung bo ye India ha o khupor kaham saya Brouh ni nukhung rau pal ake samung tanglaye samung pocha rau po bo ye tangkhru lai ha hamya ma bai at kasa bufa yauk pho khapang loreya December 1807 oke Carey ni khuri Dorothy thuisa bung khapang khalgo klayauk ha malaria klumphono mayauk ha sahong kulang lang ungyau ye moklai ha bungse bini khuri hi no thuyauk ye tungsung pal kmam yauk ye tungphipo Brouh ni abo samung le dumo krui kheno tanglaye tong borsi 1812 ni March tal o bui kol no hor mai yek bang ma suimo khamo lekha rau khamkle paiye thanga borsik bang ma sajoye Carey bui tikhumo samung rause abo hor o khamkle ye thapla chapaye thanga Carey abo bini asu duguni samung kleye thangmono nu ye khakle maka arem phobong isorno khathimole thirsi bongsio bo hamya klai phaimoni tingo muhasu kahamle baikhuye phainai hingye Carey mission society ni office o abo nosto ongye thangmoni kautmano soihui ha abo society bai England ni khathinai mthorau rang tuisaye uchi ta kheye bui kolni boye rang kariye huilai fiha nukha taldo ni msingo se abo bui kol se skangphu ni slai tre li khe samung doye tangkhu ma ha Carey bai bini pal rau isorno khakchangmo kau sasalai ha Carey thang tongsung ha o abo mission bai joma o 44 jatini kaumung bai kaso uri ye areya khebo paitui tui khe bokho ha borsi 1818 abo mission se Sirampur college khusa ha aro o India hani India ni samung tangnai rauno training kheye khathinai mtho chumo Brouh khe mayak nai ni ba o akhe aro arts by science rau pho phungyau nai ni kheye bung slaya khe ong tongmo ni mser o phono Carey bung bui phlai moding bagan khefi tongmayu Sirampur o bini ha ekor noikau akhe yagu o khe ekor bakau aro ose Carey mai thoyama mphang wa phang rauno kailaru ye mphang blong botanical garden kaham thau kheye tuyu Carey bini msala hugra thau
Felix no borsi 1822 o thuyak phia abo missionary society ni imsing o saphei sai ongsalai ha missionary exam sinai rongnai rao thuye thangha akhe Brouh ta asu huboni samongno khapang area khe buju sisu yarao suphaiha abo Carey ward akhe marksman song jrom sungye tangmoding khe abo missionary ta rao khe Brouh bai tangmaya ongsa yago okhe Carey abo missionary society bong jingsamono kau khalaiye yau kariye huinang thangha abo mission ni jesu tangmo sompoti raunopo thang tongya college jaga o bongkhebu bong tongnangha changma khe kawaisa bible naisnamye isoni kau sakhoye akhe chhatro rauno phrongye June 9 1834 o bini thoimo sal suriye krodera akhe asu kaso paimaya mani msero Carey se chini India hani mission ni msing ole sani msingo sa mongha nai thaima onge tongo jesu khoksimoni msero pho bong India wo phaye tang phaimoni bawye hamya samo moha pho kroi himba Zra Saisi gona India ni Brouh rao TONGMUNG slai ye kamaimo no naye se tongnango angke ta khurao tinile chungsrai khe siha bo missionary William Carey ni kautma ake bo umsa ni jorao chini India hao khokse khokpi jater jat ongpho bong moha pho kyano posaya arempho bong isorno kya asase tinio joton thingyo bong khupor suri neman bo panda bong asaye bong samung tangnango Bible kaubang ma tinio bong tikhlai naung khatai pho nang khnai thangkna angkana bo isoni kaut ma tini bo missionary ni thangmoni kaut ma nang khnaiye tumanos no nema mai na joto comment section salidi ke bus kangwa last part tini bo ke thingha last part o te bong samung tangma detail ke saina bini thangmoni kaut male chong pairinai buskang trek ya last pane ari mi joto na khakjamo kauma sau now rai samonchi pai thau yani joran raubo bini thangmul William Carey ni thangmoni kaut man nang khnamo bo panda isor joto no ta kesra burito joto no share like subscribe khedingye masiri khakja joto no